Whalawhalahia tuhane e tau wala tala tutupu galata mai awhiawhi nei. E whakamōria I he whanua e ke pule e pepa tupe galata mai te whaswhisianga tupe whakamole mai moa he whanua galata I me tau uawhi malima ke he uawhi maono. Whakamawehe ai e niwe Manuel Fani ko Angeli ko tātua e ki hana kaina mau ke he matakawi nā ko pātoka manu ki Auckland Zoo. Maua lang matai niwe mai he mtakau sprep ke lata I me utaki heanga he tau pupu 4 gaina ne ko hau whia whalua tau matakawi he motu. Ne whakamailonga e tau malolo he tau tangata te waspote ke pō tufa pale he niska. Kua liliu e tau lilifu he whanua e ke pule ke whakatutala hangau ia ke he whaswhasianga tupe he koutu ke whanuanga ne whakahoko e ke hau niawhi ko mai ke whakamōlia e tau tupe ke lata mo he tau uawhi hongfu malima ke hoko atu ke uawhi hongfu maono. Ko e totouanga whakapāni whakahoko e ke he mahina I kua moli atu ne tuku atu he lilifu I ki pule he tupe ko e palimia ko toki tālangi ke he whale mo e talia uloi alu tolu ke liua ki atu ai ke he komisi haka he pepatupe. Ko whai mangaho he whanua uloa e komisi nei, mo i totou whakamatawhenga, mo i ono whakamakutu e alu tolu ke he tau potanga tupe, mo i tau whakamoleanga ke he tau whahinga hua ke he kehe. Koe katoa toa he pepatupe he kautu mai uawhi hongfu malima ke hoko atu ke he uawhi hongfu maono, fuafua koe tau tupe whakamole, koe uafu mafitu e miliona, limangfu mavalu e awhi tāla. Koe tau tupe kua manaki ke moa mai, koe ua fitu e miliona, mo e ua seo whangfu mavalu e awhi tāla. Kua talaya I fuki ke he whanuanga ki o whakapapahi ke he tau potaanga, he tau whahinga hua, lalahi ne kua whaingoai koe tau ministries. Koe tau tupe ne kua amana ki ai ke lata me whahi ne kua tohia ai, koe tau central agencies, ne kua toka ai e whahinga hua palimia, tau loa ea he whakatuwhono, whahi pulinga hua he whakatuwhono, whahi niliveke atu ke tau tupe, me whakatoka e tau palana, whahi PMCU, moi whahinga hua leo. Koe tau whaswhasianga tupe whakamole, fuafua I ke 1 miliona, taha seo hivung fumafitu e a whetau tāla. Moi amana ki ke moa mai e tau tupe ke hong fumalime e miliona, moi taha seo onung fumaua e a whetala. Koe whahi ke Ministry of Social Services ne toka I e tau whahinga hua, whahi malolo sino, whahinga hua whakawhiri me fuafua kelekele, pia fuki mo I taonga niwe, kua talia I ke he whasianga tupe, vale miliona, lima seo whangfu mawha e a whetala ke whakamolia ki tunga hua. Kai amana ki ke moa mai e taha seo tolunga furu e a whetau tāla. Koe whainga hua ne whaingoe koe Ministry of Natural Resources ne kua hai ai te whainga hua whanua tua kaumu seka koe whainga hua takatakai motu pia fuki mai whahi fuafuang matangi. Koe whakatokanga ki tau tupe whakamole koe tahe miliona wha seo hongfu maturu e a whetau tāla ne kua manaki ki whakamole ki tunga hua ka koe tau tupe ne kua amanaki ki moa mai koe tahe miliona mai tahe seo mai ono e a whetau tāla. Koe whahinga hua Ministry of Infrastructure ne hai ei te whahinga hua levekia te ke whahi maua mai whakawhanwhikau, koe malolo hela, whahi levekia tu ai ke malewa kalele, tau pele oa whihe whakatuwhono mai whalu whahaluanga whuki, kua whakamori mai talia ulo ai ke he whaswhasianga tupe, koe 5 miliona, whitu sau 5 furu e tau awhitāla. Mai tau tupe ne kua amana ki ke moa mai 5 miliona, 5 sau onu fumatolu e sau wafi tau tāla. Ko tau whahi lalanga hua, tā vini puke moa tupe he whakatuwhono, ne toka e whahi hoa whenonga e waewa, mo e whahi leveki atu ai ke he tau lolo oela. Ko tau whakatokanga ke tau tupe ka whakamoli ai, ko 5 miliona, me tahe seo 5 furu ma whae a whetala. Amana ki he whahi nei ke moa mai e tau tupe whakataitei atu ke 5 miliona, ua seo walungfuma fitu e a whetala. Kua whakamōli tu ai e whaswhasianga pepa tupe whakatuwhono ke lata I mo e tau uawhi hongfu malima ke uawhi hongfu maono ke mai ke fuki ke whakangahua e te tupe nei ke he mahina ka hau. Whakatutala I fuki mo e whalahatu lilifu ne kua whakakisi manatu hangau ia ke he puhala ne kua whakaholua ke he tau whakatutalaanga ke he pepa tupe he kautu. Ai katoa toa e pepa tunga me anga I mahani vea mai. Ai whinu mea hane whakakisi mai he tau mea he tupe ne whasifasi te whamole si fuaki. Ke pehe ua whihe tupe ne whamole, whihe tupe ne mua. Hak na whamahani ki tausi bihia.
mai do tau I tua ke I loa ha pa holo mi taki pa I holo mi taki ko du numela ne frakise ko du numela ni ne fas sei me ke lahi ke fai fra tau wanga e tau tu tala ka ko fi he tupe he tau ka more ne fra more si fi he tupe tau ka more ne ko mo tau ni e la o si ha o si mai ne o si a ho fra hiku me ne si hai ni ka hai tu puhala whaka politika tūni ne longane mtulu e mahani whaka sepesepe tūka ina whai whaka makamaka tū mau te ki taki he komisia o osi duai haka hake lo tūru nā kai koe ngahua lo tūru mai whono ke pūre ta mai lo tūru whaka iloanga ko whono ke pūre ka whaka tū tala e whimina lahi whina lo tūru a tau mana ni kisikisi kei ka I whai kehi ka hae pepa urua ki mai ke whai tala hauanga lo tūru koe ha ne ai whakakise I tau tupe ne kua whakamare mai tau tupe ne moua ha koe tau numela ke iloa ne mo tūru koe holo mi taki na kai tunga nila hau he tiki taki buka I holo mi taki lehi whakatu talaanga hala ke transformation kai iloa ai ki sia ka hae kehe ko peheo ko whai kehe I tau numela tupe po ke tau puhala ngā hua tunga ana ai moe tau actuals manofu ni ka hai tiki taki ke complain I tau tangata ngā hua ai fuufu ke nera hako ngā hua ne hane he teri mai hanu mui ko I tau tangata ngā hua ne ke rea kai mana e tō tunga ni nera whondewa ia ko tau mnanga ia na hana ne whai tāla si tāla ina ei whai ke kai momoko honono ki he whahoranga ke kupu ne whai tala tu mau ka halo tūru ke transparency. Eke transparency ia ka iwhaka kisi ko mitake tanu mel. Eke transparency ia ka whakasepe sepe kai osi. Haka anga me mahani hana whamahani e rema, e ono, e whitu e aho e whatu tala. E tau matanu mel. Ke moa e maamanga. Ko nā kai mai ke moa e whakatutalanga mai matua palemia ke lata e me pōnei. Kai amana ki ke whai mana to ia ke lata me te wala tala tutupu ke awhiawhia tu loto. Koe aho whaiungu e kua mole atu ni whakamawehi e he motu e Manuele Fane ko Angeli kua tukwhenonga atu e ki hana a kaina fōu he pātoka manu I New Zealand koe Auckland Zoo. Ne whakakisi mana atu e tahe tautakitaki he Auckland Zoo ko Jonathan Wicken kua lahe whiawhia ha kua whakmōli e maweheanga nei he molea e lime tau hinga hua u lai alu tōru ke lali ke kumitaha elefane foki ke hukui e elefane ko Kashin. Koe whakatokaanga ne kua whakataia ke ua e Manuele Fane he motu ko Sri Lanka ne fuaki atu mai Auckland Zoo si ko Angeli e elefane whakamua ne kua tamai mai toka I ke he motu ke tōru mahina ha koe tau pipuyanga he tau whahi pipui moko. Ne hoko mai pauaki ai e taha wakalele Hercules mai New Zealand ke tātua e Manuele Fane nei lahi fuki ngā hua he whakatoka ke ngā hopungi pōngia whaiumu ke whakaonga I e tau awhi mamafa he ke tuku atu ia ki loto he pā, mai tātua I ke he male wakalele. Talhawe lo tolu ne kua lewe kia atu ke he manu nei, mai matanga hua, nā kai whaile kua ke mga ahu ne kua toka Angelique Niwe, kua whita fōki ni e tau tangata whakapuloa tāle New Zealand, hi whakakis manatu, kua hoko atu ia mai mawhala, ke kaina fōu ne kua tātua ia ke nofu fōki, mai taha elefane ne toki ai ko Burma. Nā kai ilo mahino he mga ahu nei, koe hei ngoi whakatokaanga ke he Manuele Fane ke uaki, ne kua fuake ai I Sri Lanka mai Auckland Zoo, pia fuki ni ue pā ne kua toka atu ai ke mtakawina I kaho. Koe matangahua ke lali ke utakehe e tau a kau fōkaina he motu, kua maualang matai mai he matakau South Pacific Regional Environment Program koe SPREP. Koe matangahua nei ne kua liwa ki atu tuai ke whahinga huwhanua, kai lahi fōki ngā hua he whahi takatakai motu, ke kauwhataha ke lali ke kisia, koe lahi whewhele kua ke he motu. Nā kai fōu e matangahua nei, kua whai mga ahu e kisia e tawa kau kalea, tungi Widelia, Honolulu Rose, pia fōki mini mai Chain of Hearts me whalu fōki. Pehe mai e pulotu mai he matakau SPREP ko David Moverley, long e tau whanga kau fōkaina ni kua hake he motu, kua ngā hua e te whahi ngā hua ke lali ke moa e te puhala ke tā masi aki e tau a kau whanga kehe. Ha kua nā kai mita ki ke lata me taktakai motu.
ko kisia fuki falua tau vai kona ni ko tau mai pa waki ke pa mwaki ko kamate me tanga hua ke lata ia mo e tau akau fufu kaina ni ke tau wafang matul ke wafang mafa ke kisia ko hingo e tau akau fufu kaina ke ni ko haha ia ke motu mo e tau puhala ke tamasi po ke utakehe aki ko longa fuki e tau whanga akau ke tunga e tau Singapore Daisy ne fisi ango ko the chain of hearts ne ko fisi ai fuki pia fuki mai akau ne whangoi ko Taravine ko kisia ke to hala na ki alufitu ke lau mai longa te fuki ko taha tala hoanga ni ko pehe mai ko lata he to tangata ke mai longa pese ni he ngali furufuru le to fisi he to akau nei ki kai aua ia ne ke taha tu fuki he to akau nei ke tolo ke he vau ne ke tupu vau fuki ko follow tom da kai to matakavi ne ko ngahua ia matakau nei ki ai i aliluki ke hoku atu ki tapeu pia fuki mo follow matakavi tunga tonga kua kamata pamelo tolu tong the kawi nei e kua mai ki se te wakau fufu kaina he tau kau hala ha koe manako anga ia ke iloa e tau loto kaina fe ni kua lauia ke te wakau nei koe manako e matakau kai ki kua ki se po ke iloa he tau tangata falu matakawi fuki ne kua tutupo e te wakau nei ki ai ke whakailoa atu ai ke he matakau ngahua ia ni takitake haga tonga tole kua ono ke whakausia e matakahua nei ke tau wāwhang maono ka kua ono ke toruma ki he tamasiang he tawa kau Taravine ha kua uka ke tamasi tawa kau nei. Wai pauli he po whaiu mu ne whakahoko ai e po tuwhatuwha pale mai tau whiwa sipote ne whakatakatake me takau niska. Koe tau whakaholoanga nei ne ko tau se ai mai whakamailoanga anga halau tolu ne kua whetoko ai ke te whiwa mai he tau wāwhi matolu ke wāwhi hongfu mawha. Tal hawa e takitake me takau niska ko Alan Tano kua whakamahino ke he tau matakau mo e tau tangata sipote ke he motu ne kua hoko atu ai ke tau whiwa whetoko ke he Out Pasifika po ke Lalolangi. Koe whalu tau whakatokaanga foki ke he whiwianga halu tolu ne kua kautu whakamutapatu ai ke tau pine ne kua mua mai. Koe tāmana ni tupetupe ka concern no ke he tungani ni wakisi ho boia ke he tau competitive sport. Haia he hala ne whanake masi. Koe tau no pihia foki me tau whakatuku i ngoa. No ka lewa di hai whakailoa mo tūru ke tau sports court. Mo tau tutuang ke ono mo tūru ko misi ki ai. Ai longa lehi sports court ni tamai to hingoa. Linga ni ha koe tau whakapalangi ha kutu criteria ne toke mo tūru i loto. A CPR. Mana lalahi ni ha ne ono ne tuku mo tūru ki ai koe mo ue tau pine ki Whawhoi region. Mo e tau rekoti foki he region. Mo e region ka koe Oceania. Koe international ka mo e koe madalahi ka koe Commonwealth. Si whakamatapatu ni ha bia. Lari mo tūru foki ki kumi tangata ke nofo ke panel. Ka hea whanu ka ai. Koe tari ni ha he niwe na wabe. Toka ni ke mtūru. Si toka ni mo tūru ke komisi. Whiwhiri ni mo tūru ni he komisi. Panga whihe whoro mo tūru. Niu ni whakamana tutu mau koe pāhea oi. Whiha ni tamai to hingoa. Ono noanga mo tūru ke he tunga be timi ka. Kai uka he mo nei kisi tuka. Aiki longa lehi timi ne whai o ki whafo. Na ko laka pi fitu ni ka ha mai tachi ka koe. Ha koe ue awhi hongu ma tolu. Me ue awhi hongu ma wha ne pesi ki ai. Aiki whai timi ka ne pia ne whai o ki ne. Si mai net poro fuk. Aiki whai ni o ki whafo. Si puranga mai muia taha komisi. Whewhe ke tuku he Best Association. Si tari angi nau ha mo he muia. Koe hako ngai ka hako naka Best Association ha koe loti tuturu ha koe ne whai o tu mau ki whafo. Si taka nau ha he whiri anga i he tu komisi. Neke ako mna whiwhiri olo ai mo tūre mongo ne ka matai. Koe tau weweheanga ni kua tuwhatuwha mo e tau atu whata ko ia tamtane ko Moses Mautama mo e tamwhiwhene ko Motoria Tano. Ke lata mai fufuta he tau juniors kau tūai a talo Sion Holo ke lata mai tau whiwhene mo Clayton Williamu mo e tau whanu tane. Koe pale ke lata mai sportswoman whina tuai kia Malia Vea mo e moa i fuata ko Jack Filetti ke lata mai tau tane. Veteran sportswoman whina tuai ka Joy Peru, veteran sportsman Alan Tano. Ko ia e tangata whako ko coach ni ko mua te Kentucky, whina tuai ka Dimitri Williamu. Ke lata i mo ia e tangata ni ko whangoa e ka best sports official, whina tuai ka Ramona Jackson. Koe
Ale pale katoa toa ke lata e mui matakau si pote ni ko mua te mta ki whina atua ke matakau Niue Bodybuilding, Powerlifting and Weightlifting Association. Koe taha mena whoki ni kua lata ke manamana kia e he tala hau wai e te kitake niska ke he tamangahi mua. Koe tau si pote whē ni kua whetoko ni kua maike kua te ki whafo kai nākai ni mo whoki. Whalu tau wheua whau seno ni kua lahi whoki tau langmata ianga mai tau mui malulu seno tau tangate motu. Whakakatoa toa e tu wheua moe au mana ki liwa no no ke te puhala ni kua whakatuhingoa moe pia whoki ke lutou ni ka whiwhiri. Ke mai ke matutaki atu whoki e te whakarang penei, moe whakamailanga, moe whakatautonu, whakamutaki e te tangata spote. Nā kaila i loa mahino he mga honei koe liu ke whakahoko whoki ta wheo penei ke ua po ke whae tau i mua. Whakausi mahina e te wala tala tupu ke lata mea whewhenei, amana ki ni ke liu ke whelewe penei whoki ke hea whiawhia tu loto. Nanofa, nuni po.